to this effect to be passed by the Mizoram Legislative Assembly. And now, therefore, this House resolves that the Forest Conservation Amendment Act 2023, number 15 of 2023, stands applied to the whole of Mizoram. Ti aniya. Resolution adopt rem ti piangin rem ti ula. Rem ti lo kanom chua rem ti lo ti ula. Ole alom ole tuna chunga kan minister zaom tak pulal thansang official resolution punlu chu he hausian lungrol takin adopta ani. O speaker kalome ki kilaya kan chalai hovin lian puin ami zo trong le sap trong in tara poi mo mai chuta chuan notwithstanding anything in the constitution India constitution a yan eng po kho po lo ziak sek ma sela chu chuan adang heyakal ti a oi lo parliament dan siam heng subject a hi chuan antia ki kan namle kan culture kan sa khwa chu tiang khoi thei thil dan siam le chu ta tanga thu buai la buai rem na tur te adang chu ka soivak lo manga apoi mo ber chu ownership and transfer of land ram nei tu ni na le chu mi khoi che dan chu nga chuan parliament dan siamin thu nei na nei lawang Mizoram dan siam tu tin Mizoram ina arem ti ani lo chuan ati apoi mo mai ka soi fochin American ambassador in an ena India sarkar yan eng tin nge tiang hi apal independent ram chunga independent ram inning ota lo mole anti chung jing apoi mo berchu til danga ka chuan asia ta ka kan culture le sakwa chan inrol tak takin khalai miron pal kan tumwak nep deu amar chu kan ram hi apoi mo per sang ka kwa somriet le paruk jun ni somthum ma a India ramdan Mizoram chunga lo man to pangai khang ka chu a huam lovang anti amaro chu chumi sang ka kwa somriet paruk jun khamia ni somthum mandan siama chuan tuna kan forest act ki atela khaga chu ani angin kan bang khaga chu kan dang theilo chu wangin forest changin kan ti don reng in clearance sangai vek ani amar chu tu na mi chu tun naya sang ka chu somriet le paruk jun ni somthum nulama forest conservation amendment act anron siam ta kanin rim nuwa thunei na min pek nuwa chumi chuan thildang tam tak jinga international border ramri atanga abo ruang mele te ya ke imza chin chumi chunga chuan son sarkar lai puin infrastructure kongania mo in sakania mo thil dangania mo ramven himnale thil danga chulati chuan forest tu zum zo ngai lovin adu tuin chung chu ati theyang Mizoram chu Bangladesh atanga ke imza hanti chinula Burma tanga ke emza ahuam vek Mizoram ahuam lo re
khám bảo ruột mel khan Zoram chung zong zonga he dan hian he Forest Amendment Act kan siam hian atu le ti chuan defense thi lai mo thil dang ai mo India sarkarin adu angin forest danina akwam lo turin akal pui theyang atu thuani to ang ti kha alo kal tani chu keini MNF kan sarkar lai khan kan du lova ani nataka chuan ngoi ringot po ni ila he kan constitution yan ownership and transfer of land Mizoram chunga Mizo legislature 220 parliament dan siamin a huamlo ati kian min huam fel fek kan him sa fek am mai ro chu ti chung chuan an lo riat le zual nan signal ho dan taka loud and clear mo chiang le zuala khovel le parliament le India sarkar na an riat nan hetan hian Mizoram huam kan rem tilo Mizoram legislature tua in Dhaka kan rem tilo ti min andi na taka chuan min ron di langa kaile hemidan nuaya hian elan kong pui kan ron lai nga tain in kan ron sanga he kan ron tiang e tin India sarkari min ron di langa in palem an ron tianga keinin kan lo en puyanga a hemi chini chui phal sakang umyang mole he chui phal sak lovang umyang mole tin kan phal chin chia kan lo rem ti don ani kan phal lo vek pe chun ti ngai naung lo reng re chu thu nei na kan in rem na thu thung anga constitution in min pek ngoi ro kha chumi da nakal ti the anilo constitution article chu kal ti the anilo achan chu amain India constitution eng po khopo loziak sek ma sela ti kan ai in hol kal sa tat heju Mizoram thune nani ramle achunga mi transfer khoi che dan thua ti om sa vek amaro chu ZPM anron sarkar ta khaile Mizoram sarkar ne isoi du nangu hei tan kong kan ron layanga hei in kan ron sanga in forest hemidan hian kan ron mangange tia ron soi po an la nei lo re pakhat ma an ron tirik main puduma ho chu an tlom sa ringot chu wangin pothira le rang chalaral veng ang doyo tika ani ringot mai ai nga ma mai nan tlom ringot chu wangin hi ananin soi thiam na chuan adan hi a rules tenen kananena a cheran palo a thakop thovin kan ria chu wangin Mizoram tan alau in kan relava chu wangin kan lo pomani a chiat adana chiat le a that lam kan soilo Mizoram tan alau le lo lam kan soilo kan thune na ani andan ka a chiat lem lo chuan khami manga Mizoram chunga thil ti dur
an du ani chuan Mizoram Sarkar min ron dil anga constitution ina tiangin kan lo in puyanga hei chu thalom Mizoram tan po thalom helai chuan in ron sak kong in ron siam kan phal sakachau kan lo titur ani kan phal na savatitur phal na adil pon dil ma hoten an tlu sharingot chu chuani nam thin lung nei le nei lo karalat na chuni ke ni chuan adil po min ron dil ma in hi kan rem tilo kan thu nei nani khao tin kan lo in vau khana an ni chu adil pon dil ma avin kha kal na cha bi ka an pengal ringot mizo nam sipai te thi senale zoram bi pui zong zong tor nei na ale chua ramle nam chunga nei tu ni na le thu nei na kami anei ka enge din mun tu ta nge ni ta MNF hun lai ka chuan zoram mi pui ta ni tu na chuan akong khar kal na cha bi ne putuan India Sarkar perfect chu thu tik tak chu ven adana cha a chia ti lamani lo kha thu ne na ka avain a perfect MNF Sarkar lai ka chuan ownership and transfer of land hemikin tela forest ramandron ti huam tel tiran tumpo MNF hun lai chuan mizo mi puite ta ani Mizoram legislature tan ZPM andron Sarkar ro chuan ai nga ma mainan tlom sa acha bi nen lam central an perfecto chu tu na mi ni ringot chu kan oi lo ha cha bi kha kho ma mi puite tor na ina le ani kha cha bi ka kan sipai te sang tam thi senina ale ani ka zoram mi puitor naina ale ani ka in nom in ma ka India in pek le ringot kan oi don lo re hei chu ron ti don ma se kan oi lo pudu ma hovinan ti po kan oi lo chu wangin an ne na kan nor na chu chabi ka dil kir le ro peringot chu wangin kan oi mia lo Special Assembly ko le ula in chabi pe ringot ka lakir le ro mi puite tor na le ram thi sen man ani ka kanti ani in ti thei lo chuan bang mai ro kha chabi la kir sak ngam sarkari dinang zoram mi puin zoram leilung chunga thu nei na chabi hum hal ngam Sarkar zoram mi puin thang mai ro se bang mai ro kha kan thu ani chu voi ni tlenga kan naula serious tak ani thenom tinan riang te lau umani kan thenom state le chief minister te yan poi minti pui ngoting karing chu wangin kha kanan pasa ke ni anga Nagalan in humalan ay chuan an ovan chua ngal far mayan kanoy lo ring anti MNF point kanoy lo ring kanti tu vain pathian le mi puite zara re lo te aga in thanganga he sarkar ina tra mang zo lo vina tlu pui po ni te ya
Ata mamang zo te rama ni point kanin tlana chuan MNF tlin pui kum a thleng to don ani ta chuan tunan cha bi pe ki hei chu condition man kan mi pui te tor na man alo peringot chewani koi kan la don kan tiang kan la le don kan oi lo kan ti don ani chu voina a serious awang in nakina thang thar tena an riata midang zong ina kan riata hei hi champion pui turin MNF in ma atop tlengin kan la don ani Hemi the Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt du lo na kong zon nei don ta ni ingai dani ka khechak ka se chu tu na hian dal tu to hin changka han du ve lo mi ZPM sarkar no hian national importance strategic importance security concern hi project arong kal zu tanga ZPM sarkar no kalani chuan ZPM sarkar an hing thanga 28 an le phanga ti khupurok wanga andoni pesung kadem ngotang party ay ramle nam kan da tur ni poi mo khop mai ko khan ay pathian bo kan da tur ni chu ban ka se chu ramle nam an mangaya ramle na tan thatura an ngai tak phani chuan in soi fi se ka cloud tur ka kala thiam lo ni chu ka phur jok oh tuna po supreme court kan kalme ang tentia supreme court amhan maning kal ngo thilo prima facie case kam tan oh hemi hi adigni hi o se hi dik ki tur khomen supreme court jon exam nga e hlo tu gentleman mizo to ngai hlo tu le ta se rule antianga se tu she si lo chuan ka tiam